mu buryo tutigeze duhitamo. Twese twavukiye mu miryango itandukanye, twisanga tugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza yashizweho n'abantu tutazi guhera mu myaka ya kera. Rimwe na rimwe ayo mategeko atugiraho ingaruka zimwe tutabasha no kwirengera ngo tuzakire. Amahirwe yagize ni uko wavukiye mu Rwanda. Ndagusuhuje, nitwa Ize niyo nsenga kuri Ize TV show. Wakoze cyane kuba ukurikira ibiganiro byacu. Ese buryo uza kuvukira nko mu Buhinde cyangwa muri Thailand, ahantu barya ivu ry'abantu babo bapfuye, cyangwa ahantu bataburira imirambo y'abapfuye maze bakishimana nayo, ahantu bakwedura iminwa ikagera hafi ku kananwa, wari kubyifata mute? Wari kwemera kuba ikigwari imbere y'abandi bose, cyangwa wari kwakira urwaje nawe ukakira iyo migenzo ukayikunda kandi ukayikurikiza? Biraguye cyane ku munya-Thailand cyangwa umunya-Papua New Guinea uriho ubu ngubu. Hari imigenzo imwe n'imwe iteye ubwoba igikurikizwa na n'ubu, kandi ba nyirayo barayishimiye cyane. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro tujye mu Buhinde, muri Thailand, Papua New Guinea, Ethiopia, Sudani ndetse no hirya no hino ku isi, turebere hamwe imico igiye itandukanye yashyizweho n'abantu bo mu binyejana bya kera ariko igikurikizwa na n'ubu. Imwe muri iteye ubwoba, uyumvise ntiwararusinziriye, gusa ntibikabije cyane. Ikaze muri iki kiganiro, Ize ndizeye, nguhaye ikaze. Reka duhere mu gihugu cy'Ubuhinde. Ku mwanya wa 10 tuhafite abitwa abatipusma. Tipusma uyu ni umunsi mukuru w'abahindu bizihiza ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa Tamil. Ibyo birori byizihizwa mu rwego rwo kwibuka intsinzi y'Imana y'abahindu yatsinze umudayimoni Surapadamani akoresheje icumu ry'Imana yahawe na nyina Parvati. Muri iyi migenzo igoye baba bagomba kwitobora bakoresheje ibyuma bityaye, cyane cyane bakitobora ururimi, imisaya. Abayoboke bayo baba bagomba kwiyiriza ubusa mu gihe bari gusenga. Muri uyu muhango bagira icyitwa kuvadi. Ni igikorwa cy'igitambo gikorwa n'abihaye Imana, kikaba ari igice cy'ingenzi cya tipusma. Kuvadi bisobanura umutwaro. Ibyo bisobanuye umutwaro w'umubiri umuntu aba agomba guha Imana ye bijyanye n'icyo ashaka ko iyo Mana iza kumukorera. Uyu ni umuco ukurikizwa na n'ubu, uri mu zigoye kandi ziteye ubwoba kuri iyi si. Abantu baritobora bakibabaza, ugasanga nk'umuntu yatoboye ururimi nk'uko namwe mubibona. Muri iyi migenzo igoye baba bagomba kwitobora bakoresheje ibyuma bityaye, cyane cyane bakitobora ururimi, imisaya. Kandi muri iyo minsi abayoboke baba bagomba kwiyiriza ubusa bakibabaza cyane, ku buryo nkawe uri kunyumva urukumva ururimi rw'ikinyarwanda bakugejeje. Ndizera nashidikanya yuko utashobora kwakira ubu buzima bugoye. Uyu munsi wizihizwa mu bihugu birimo Buhinde, Sri Lanka, Aziya y'Amajyepfo, Singapore, Thailand na Indonesia. Abo ni abari ku mwanya wa 10 bafite umuco ukomeye cyane bita tipusma. Baritobora bakibabaza ku rwego wowe utabasha kwiyumvisha. Ku mwanya wa 9 dufite icyo bita baby throwing. Baby throwing ni umuhango wo kujugunya abana ukorwa mu bice bitandukanye by'Ubuhinde, byaba mu bwoko bw'abahindu n'abayisilamu. Muri uyu muhango abapadiri bafata umwana bakamunyeganyeza, barangiza bakamurekura akava hejuru y'urusengero muri metero 30 cyangwa 50, akagwa ku myenda ababyeyi baba bateze hasi aho uwo mwana bari gusohorera. Abana bamwe barahapfira, ubashije kurokoka afatwa nk'umwana ufite ubuzima bwiza. Abana bakorerwa uyu muhango ni abari hagati y'imyaka 2 kumanura. Uyu muhango ukorwa ku cyumweru cya mbere cy'Ukuboza, kandi imiryango ibarirwa mu magana iba yazanye abana babo kugira ngo bakorerwe uyu muhango. Iyo abari wowe uza kuba warahavukiye uba wararokotse, ibaze kandi wisubize. Ababyeyi bafite abana
barwaye bagirwa inama n'abapadiri ko bagomba kuzana abana babo maze bakajugunywa ishobora byose ikabakiza. Uyu muhango watangiye gukurikizwa mu myaka irenga 700 ishize kugira ngo urokore ubuzima bw'abana babaga bafite uburwayi, kandi icyo gihe nta baganga babaga bahari bo kurindira ubuzima bw'aba bana. None na n'ubu mu 2024 uyu muhango urakizihizwa. Yaza kuba ari wowe byari kugenda bite? Ariko se nibaza ikibazo, abana kuri uyu muhango baba bari kuzirika ni imigenzo ya kera. No muri iki gihe birakorwa, nubwo ntaho bihuriye n'abana barwaye, ahubwo bikorwa nk'imigenzo y'idini y'Abahindu ndetse n'Abayisilamu bo mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu ni ku mwanya wa 9. Ni umuco uteye ubwoba nk'uko nawe ubibona, abana baraharenganira. Twakomeje ku mwanya wa 8. Hari icyo bita foot binding. Ni uguhambira akarenge kakaba gatoya kakamera nk'ak'abana. Guhambira ibirenge byari umuco wa kera w'Abashinwa. Ibyo bikaba byarakorwaga ku bakobwa bakiri batoya kugira ngo bagire uturenge duto. Byari bishimishije cyane muri icyo gihe kubona umukobwa ufite akarenge kangana n'igipfunsi. Yafatwaga nk'aho ari we mukobwa mwiza cyane kurusha abandi bose muri ubwo bwoko. Ibyo byari bizwi nk'ibirenge bya lokasi. Utwo turenge duto byari nk'ikimenyetso cy'ubwiza ku bagore. Ariko muri icyo gihe ku mukobwa wabaga yarakorewe uwo muhango, yaragezweho muri icyo gihe ku buryo abahungu benshi bamwifuzaga ndetse akaba ateye neza muri sosiyete. Gusa ikibazo gikomeye abo bana bahuraga nacyo niyo babaga baramaze gukura, bahuraga n'ikibazo cyo gukandagira, ugasanga bamwe bibaviriyemo ubumuga bw'igihe cyose badashobora kugenda. Mu kinyejana cya 19 nibwo abamisiyoneri ndetse n'abantu bamwe batandukanye bo mu Bushinwa barwanije uwo muco, ariko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 nibwo watangiye gucika. Kugeza mu 2007 abagore bamwe bo mu Bushinwa wasangaga bafite uturenge tw'abana duto cyane, ariko baragize ibibazo by'uko badashobora kugenda kubera kugira uturenge duto cyane. Twakomeje ku mwanya wa 7. Twafite abo mu bwoko bw'Abadani. Dufite finger cutting. Uyu wari umuco w'abo mu bwoko bw'Abadani, wari uwo gukata intoki. Cyari ikimenyetso simusiga cyerekana ko uwo muntu yababaye. Nko kuba wabuze uwawe wakundaga, wahitaga wikata urutoki. Abo bantu nabo muri Papua New Guinea. Aho hantu kure hagerwa n'indege gusa kuko ni mu mashamba y'inzitane muri Papua New Guinea. Gusa umuco wagiye ucika gahoro gahoro k'iterambere ryagiye ribasanga muri ayo mashamba, kuko abo ushobora kubona bafite intoki z'uducece ni abakecuru mu myaka irenga za 80, kuko aribo bitabiraga cyane n'uyu muhango kurenza abagabo bo muri icyo gihe muri Papua New Guinea. Ni ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 tuhafite icyitwa wife stealing. Nk'uko byumva ni nko kwiba umugore wa mugenzi wawe. Buri mwaka ubwoko bw'Ababudabe bo muri Nigeria no muri Afurika y'Uburengerazuba bakora ibirori byitwa Girl World. Muri ibi birori abagabo bambara neza maze bagakora amarushanwa yo kwerekana ubwiza kugira ngo abagore b'abandi bitabiriye ibyo birori, umugabo baza gukunda atahane n'uwo mugore. Icyitonderwa muri ibi birori, nta mugabo uba ugomba kujurira ngo batwaye umugore we mu gihe bamwegukanye. Ubwo bwoko bw'Ababudabe bwizera ko ari bwo bwoko bwiza cyane ku isi. Abagabo bo muri ubwo bwoko ntabwo bashobora gutandukana n'indorerwamo kugira ngo bagende bireba buri mwanya. Mu gihe cy'ibirori abagabo bitabira irushanwa baba bizeye kwiba umugore wundi, hahandi abagabo batandukanye baba bazi neza yuko umugore we ashobora kwegukanwa n'umwe mu bagabo bitabiriye irushanwa mu gihe yigaragaje neza abashobora kumutsindira. Muri ubwo bwoko kandi umukobwa yemerewe kuryamana n'abagabo ashaka igihe atarashaka,
kandi umugore yemerewe kugira abagabo barenze umwe. Biratangaje cyane. Cyakoze umugabo ufite ubwoba ko umugore we ashobora kwitabira ibyo birori maze bakamutsindira, amubuza hakiri kare, kuko iyo amaze gufatwa nta kindi aba ashobora guhinduraho. Ku mwanya wa 5 dufite icyo bita Monkey Buffet. Ni iserukiramuco riba mu kwezi k'Ugushyingo mu mujyi wa Ratbur muri Thailand. Iri serukiramuco ryamamaye ku isi yose, aho abantu baba bizihiwe bari kumwe n'inkende ndetse baziteguriye ibiryo byiza abantu benshi batabasha no kwigondera. Umujyi wa Ratbur ubarizwamo inkende zibarirwa mu magana, kuko uyu mujyi uzwi cyane nk'umujyi w'inkende, aho ushobora kuzisanga mu rusengero, mu masoko, mu mihanda, kandi ntihagire umuntu uzisagararira. Muri uwo muhango ibiro birenga 4,000 bigizwe n'imbuto, imboga, biba byatunganijwe bigashyirwa ku meza manini, maze inkende zikagenda zikidagatura. Uyu munsi wizihizwa mu rwego rwo rw'icyubahiro Imana y'inguge bita Rama, kandi bizera ko kugaburira inkende bibazanira imigisha myinshi. Inguge nazo burya zirabizi kuri uwo munsi ziba zishimye cyane, kandi zizi neza ko ziba zigomba kwerekana ubwenge zifite kandi zigashimisha bitabiriye ibyo birori. Aho ni muri Thailand. Ku mwanya wa 4 tugiye kurebera hamwe indi mico itangaje cyane. Gusa kora subscribe kuri Igize TV show nimba utarayikora. Reka dukomeze. Ku mwanya wa 4 dufite icyo bita Carrying Pregnant Women Over Burning Coal. Aho umugabo ahura n'akaga abantu banjye, kanze mbabwire. Ni umuhango ukorwa mu Bushinwa, aho umugabo ashyira mu mugongo umugore we ufite inda, akanyura hejuru y'amakara yaka. Warangiza ngo abagore nibo bavunwa n'igisi. Hano mu Bushinwa abagabo bahura n'akaga gakomeye. Umugabo ubashije gutambuka akarenga uwo muriro afatwa nk'umugabo w'intwari, kandi bakizera ko urugendo rw'umugore we abatangiye rwo gutwita ruzagenda neza, kandi ko no kubyara bitazagorana. Uyu muhango werekana ko umugabo nawe agira ububabare, cyangwa se ukerekana ubufatanye hagati y'umugabo n'umugore bo muri icyo gihugu cy'Ubushinwa. Uyu muhango kugeza na n'ubu uracyakorwa, ugakorwa n'umugabo n'umugore mu gihe umugore afite inda ya mbere. Biratangaje cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Umugore aba ari mu mugongo yisekera, akubita agatwenge areba ukuntu umugabo we ari gutambuka mu muriro yambaye ibirenge hejuru y'amakara yaka. Aha twari ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 dufite abo mu bwoko bw'Abanaragasi bo muri Madagascar. Bagira umuhango bita Famadhan. Ni umuhango ukorwa n'abo mu bwoko bw'Abanaragasi bo muri Madagascar, aho nyuma y'imyaka 7 uwabo wapfuye barongera bakamutaburura, maze bagakora ibirori by'ibyishimo byo kwishimana hagati y'abo mu muryango bashya ndetse n'ababo bapfuye. Ibi byo biratangaje cyane. Gusa mbere y'uko izuba rirenga barongera bagashyingura ya magufa bitonze, maze bagategereza ibirori nyuma y'imyaka 5 cyangwa se hagati y'imyaka 5 n'7. Aba nabo mu bwoko bw'Abanaragasi bo muri Madagascar. Uko dukomeza kumanuka niko tugera ku mico iteye ubwoba kandi itangaje. Umwanya wa 2 cyitwa Eating Ashes of Decay. Hano ni ukurya noneho ivu ry'umuntu wapfuye. Bari tumaze kubona bataburura bapfuye, ariko hano ni ukurya ivu ry'umuntu wapfuye. Kurya ivu ry'umuntu wapfuye bikorwa mu bwoko bw'Abayamamamo bo muri Brazil na Venezuela. Uwo muco ubuza abantu kubika igice cyari cyo cyose cy'umubiri w'umuntu wapfuye. Abo muri ubwo bwoko
iyo bagize ibyago bagapfusha umuntu baramutwika, ivu ry'umurambo rigasaranganywa abo muri uwo muryango maze bakarirya. Umuntu wese wo muri uwo muryango aba agomba kurya. Simvuga byinshi namwe murabyibonera. खुशी खुशी मनते मिलत ना मिलत धुमधुकी से खालो न जाता है। हमर दान चुपे होव है, हम मेला लगाव है। तो बड़ा बाबू हो ऑर्डर कई मन सीधा मिलत, धोती गमछा कम्बल सबके दान जयकार कराओ। Ku mwanya wa mbere dufite ni abahe baza ku mwanya wa mbere mu kugira imico iteye ubwoba. Ikaze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere dufite icyitwa lip stretching, kurambura iminwa cyangwa kuyikwedura. Bikorwa n'abo mu bwoko bw'Abamisuri na Suruma mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Ethiopia na Sudani y'Epfo. Ubwo bwoko bw'Abamurusi bukoresha amasahani y'amabumba kugira ngo akwedure iminwa yabo. Ubwo bwoko bukuraho amenyo yo hasi kugira ngo bubashe kwakira icyo gisahani. Umugore wo muri Suruma ufite igisahani kinini abona nk'icyamamare cyangwa se umugore mwiza cyane kurusha abandi bose. Nubwo iterambere ryageze ahantu henshi ku isi, ariko hari aho ryageze ntiryagira ikintu bihindura. Kugeza na n'ubu ugeze hafi y'ikiyaga cya Turkana ndetse no mu majyepfo ya Ethiopia ushobora kuhasanga aba bantu. Ntabwo bigeze bahinduka habe na gato. Kugeza na n'ubu iyo mihango iracyakorwa. Itangira mu gihe umwana ari ingimbi, cya gihe umwana ubona yatangiye gusa neza bahita bamukata iminwa bagatangira gushyiramo agasahane gato kugeza agize igisahane gipima santimetero 25. Biratangaje cyane. Ndabashimiye kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Ndi Elize Ndizeye, komeza ubane natwe kuri Elize TV show. Kandi mbahaye ikaze no mu bindi biganiro biri imbere. Imana ibarinde.